Swaka Chauke Channel i channel leyi taka wena yi ku tisela swa xiyimo xa le henhla. Swaka Chauke Channel yi ku navetisela mabindzu kumbe ku promota, yi fambisana kahle na Creative Media Solution lava ku tiselaka graphic design ya xiyimo xa le henhla. Vuxokoxoko tihlanganisi na vona eka nomboro leyi landzelaka 071 752 2624, kasi loko lava ku tihlanganisa na Swaka Chauke Channel va kumeka eka nomboro leyi landzelaka 076 324 9926 eka Facebook Swaka Chauke. Ahee, mina iza Swaka Chauke aka YouTube channel ya Swaka Chauke TV. Hi ba mandla hi vuyelela ka vanhu hinkwavo lava nga subscribe, vanhu hinkwavo lava vonaka ti-video ta Swaka Chauke TV hi ndlela yo fana na yaleyo. Namuntlha ni mi tisele qambi la ni na Nghunyas the Punisher. Minjhani Nghunyas? Etsake mana minjhani Chauke? Hi pfukile mi tlakusanya na voice ku va ta kota ku kometwa vavoni na valandzeleri va channel ya Swaka Chauke TV. Nghunyas hi fikini la aka n'wina la, so ka siku ra namuntlha hi la ta mi vutisa ti-question timbirhi tinharhu nyana ku valandzeleri va n'wina va ta kota ku mi tiva ku antswa va tlhela va tiva na ku mundzuku mi pulani yini na ku mi suka kwihi. So mi ready for ku hlamula swivutiso hinkwaswo? Hina hi tshama hi ri ready Chauke. Okay, no, a ku na problem. So Nghunyas ni byeleni la why ku ri n'wina Nghunyas the Punisher? Nghunyas the Punisher, like Nghunyas Yeah. i Nghunyanghunya i vito ra vakokwana. Okay. So like swa Nghunyas swi fika swi khatiwa ka Nghunyanghunya. Okay. The Punisher a ko va ku sasekisa vito. Okay. Yeah, So- then na ku va like ri kha ri representa ku swilo leswi like swi va ku ni kha ni swi endla ni va ni kha ni swi tshikelela. Okay. Yeah. So mavito ma n'wina ma le pasini? Hi mina hlamuselo confidence Mbawala. Swa confidence hi sungula ku swi twa namuntlha. And then na self confidence. Oh, okay. Yeah. No, hi swin'we. So Nghunyas ni byeleni la ku ta fika sweswi mina ti-album tingani kumbe mina tinghoma tingani loko ku ri ku mina ti-album? Hayi tinghoma ni nge ti hlaya a ni ti tivi ku tingani. Yeah. Ya mara ni na ti-album ta 5. Okay. Ya So mina 5 albums. ni na 5 albums sweswiwani busy ni prepare chapter 6. Ni prepare chapter 6. Yeah. Hi ta tlhela vuya kwalano. So ni twisa ku loko munhu a ri le ku endleni ka swa music ku na vanhu vo karhi lava a nga va langutisi. A hi ngo mo ni mi kombisa hi beni mahingani u role model ya misa luya u repeat tonight loko hi n'winyi a vula. Okay. Because nkarhi wun'wani mina ni nga mi jaja ni twisa ku role model ya n'wina i mani kasi a hi yona ma ni twisisa ne. So n'wina i mani role model ya n'wina? Ni believe ku loko ti ta mi ti yingisela like ta twala ku role model ya mina i mani. A ti twali i mani? Okay. Role model ya mina i Sol Makam Jiwani. I Sol Makam? Yeah. Okay, ya okay, loko a ri kwalano Nghunyas swi mi olovela ku fika kwihi ku va role model ya n'wina ku va Sol Makam hala tlhelo mi kha mi tirha na munhu wa ku fana hangalasa tanihi ku ha swi tiva ku tiqambi letimbirhi ti ze ti nga tirha swin'we malembe lama nga hela and sweswi ti komba nga pfuna ku hambana miehleketo. Swi mi olovela ku fika kwihi ku swi va hi ndlela yo fana leyo? No, swa ni olovela swinene because loko ni hlangana na hangalasa hi hlangana hi tirho hi tirha leswi like hi va ku kha hi tirha swona na botso loko ku ri ku na leswi fanele ku hi hlanganaka hi swona hi ta hlangana hi swi endla. Okay. Yeah, like mina a ni ngheneleli ka ku vona like a va kumana or va kumana njhani Yeah. as long leswi mina like ni va ku ni kha ni swi lava no kumeka ni kha ni swi fikelela swa ku botsoli na hangalasa ku ndleka hina a ni ngheneleli helo loko ni ta ku endla something na botsoli swi pfume ku hi endla something hi ta endla. Yeah. Loko ni ta ku tirha na hangalasa swi pfume ku ni fanele ni tirha na hangalasa ni tirha na hangalasa. Okay. Yeah. So okay, hi ku tanihi ku role model ya n'wina i Sol Makam ne? Yeah. Why loko mi lava ku humesa nghoma yo karhi kumbe album mi nga yangi ka studio xa Sol Makam ya kumbe mi ya tlanga kona? Like botsoli Yeah. for sure na n'wina swi tiva a hi munhu loyi like ka nkarhi wa sweswi va tlangaku tinsimu ta munhu. Okay. Yeah. So hi swin'wana like mi kuma ku ri like ni va no ti karhati ni nge hi ka vona because na swi tiva ku ri like ka nkarhi wa sweswi va endla swilo swa vona. Yeah. Like maybe sometimes na swa majojo. Like Okay. a ku na munhu un'wanyana like ni nga ta ku maybe va n'wi tlangela or something. Yeah. Botsoli like a va ka nkarhi wa sweswi a va le ku produceni like ka vanhu van'wanyana I think va endla swilo swa le Tokoto.
Okay. Yeah. No, wena tanihi ku lexi ni lava ngopfu xona la ku vanhu vaseketeri van'we va mi tiva ku antswa na lava nga mi tivi ku va nga ta vheta va kha va mi vona ka channel leyi Okay. va ta kota ku mi tiva ku antswa. So a handleni ka swa music mi va mi ri busy yini hi masiku hinkwawo kumbe mi tirha yini swa ku taniya? Mi ni busy ku hundza mpimo Chauke. Yeah. Ya ni busy swinene. For sure na sweswi loko mi fika mi swi voni ku ri like a ni hluvula uniform. Yeah. Ni vuya tirhweni. Okay. Ni security. Oh, mi security. Ya ni phorisa leri tsanana. Okay. So kwalaya ka yena liya ni nga vula ku ri like ni dila ngopfu hi party ya security. Okay. Like ni va ni kha ni ya tirhweni. Yeah. Loko ni ri off. Yeah. Like ni nga vula ku ni tirha tikhampani timbirhi. Ni tirha laha ni tirhaka kona, ni tirha ka Matunu. Okay. Ka Matunu ni va ni ri marketing manager. Oh, okay. Ya ni dila hi ku maketa ti-customer. Yeah. So like ni va ni ri busy ni ha nkarhi wo wisa. Yeah. Loko ni ri off ni va ni ri busy hala ka Matunu. Yeah. Yeah. So Nghunyasi, okay, humeni kwalani loko se mi kha mi tirha timhaka ta music, Okay. van'wani va vala swo hambanahambana loko swi fika ka ku yimbelela ka vona. So loko mi yimbelela ma tsala tinsimu kumbe mi nge studio mi yimbelela mi swi tirhisa ku yini? Ka nkarhi wa sweswi a ni tsali. Okay. Ni believe ku Xikwembu like leswi xi nga ni nyikisa swona Yeah. xi ni nyikile. A na ha tsali ne leswi swi endlekaka loko sweswi ni plana risimu Yeah. ni fika ni languta ti-heading like tinhlokomhaka ku ni ya vulavula hi yini. Loko ku ri ku ni ya vulavula hi swa ka Chauke Yeah. ni fanele ni khoma ku swa ka Chauke introduction yi fanele yi yima so ntsena ni khoma rito rin'we. Second part boti like ni fanele ni khoma rito rin'we. Yeah. Third part ya conclusion fanele va ni khome rito rin'we. That is why tinsimu ta mina loko ku ri tinsimu ta message ti na verse 1 verse 2 verse 3. Yeah. Yeah. So swi la ku na masungulo ku na le xikarhi swilo swo taniya. Ku like ni endla message hi ku hetiseka ni meka sure ku a ni jamuki ni nga tsalanga. Yeah. And loko se ni kha ni qamba ne Yeah. loko ndzi ni sungula ku yimbelela Yeah. na 20 minutes a ni teki. Mi nga se heta ngoma. Ni nge se heta ngoma. That is why siku ni kota ku recorda tingoma to ringana 4 or 5 vo za va ni tshikisa laha ndzi va ku tshikana. Yeah. Yeah. Okay. So okay Nghunyasi loko mi kha mi tirha tingoma ta n'wina mi rhanga hi ku chayela ti-beat kumbexani mi rhanga hi ku va n'wina mi sweswi mi swi wisaka swo swa ti-heading ivi then because van'wani va ta mi kombisa ku loko va kha va tlanga music va rhanga hi ku yimbelela va practice ku yimbelela ivi then va tisa ti-backing vocal or ti-chorus na swin'wana na swin'wana. So n'wina mi endlisa ku yini? Swa depend. Yeah. Yeah. Munhu ku ka nkarhi wa sweswi ni kota ku recorda tinsimu to ringana 5 ehenhla ka instruments ya yi 1 ku hambana mahungu ku hambana ti-tune. Xa mina like ku fika ni cinca speed xa risimu ni endla yini. So ti-producer loko va ta va chaya swilo leswi already mina ni va ku ni swi create-ini. So kun'wanyana ni fika ni pfula Cubase ku ri ha swi chayachayana. Yeah. Ni tlanga kikitseng ni tlanga ti-hats ni yimbelela. Yeah. Okay. So Nghunyasi mi byeleni laha loko mi kha mi tanihi ku most of the questions start based aka music tanihi ku mi qambi. Okay. So loko mi kha mi sweswiwani tanihi ku mi qambi sweswi n'wina mi lava ku ti vona mi ri kwihi in the next maybe in the next 5 years? Ni nga vula ku ri like ni lava ku ti vona ni ri manembeni. Yeah. Like ka Njhe mani so ka music wa Xitsonga? like ni nga kombisa role model ya mina Sol Makamba. Njhe Sol Makamba. Yeah. Wa mi nga ku njhe hangalasa? No, ni nge kombisi hi Boti Hangalasa because standard lexi Boti Hangalasa a va ri ka xona. Yeah. Loko hi langutisa a va ha ri ka xona. Ma twisisa? Yeah. So Botsoli kusukela loko like va ni inspire ku ri like ni nga navela ku va vona. Yeah. Like vo improve. Yeah. A va veli ndhawu. Vo improve. Ku ri loko ku ri gonya switepe swi vele ku gonyeni. Yeah. Ya va suka ka xitepe xo sungula xa vumbirhi xa vunharhu sweswi ni nga vulavula hi ku vele ka xa vu 5. Okay, so Nghunyasi ku sukela ku n'wina mi kha mi qamba tinghoma mi bife vanhu vangani? Like loko hi vulavula hi beef I think beef ni beef munhu wa yi-1. Bife i mani? Ni beef ex girlfriend ya mina U tshama kwihi? ka Xikoni. Se leswi loko Nghunyasi ya bifa. Ya na n'wana ni mi beefini. I mean bife. Ya mara Ka nghoma yihi?
like ti vuyi ti nga humi tinghoma leti like a ni mi tifito loko ni bifa like a ni ri ni famba straight a mi ta fika mi swi twa na ngoko laha ku vulavuriwa hi n'wina because a ni hlaya na mavito so like ku na vanhu lava like va nga fika va tshama hansi loko va yingisela swilo leswiya va ni tshiko swilo swa so a swi kahle so okay I'm bifela leswaku cawo ma swi tiva ku mina n'wi feel like kun'wanyana hi nga hlangani marito na swin'wana na swin'wana yeah no and a ni nga mi bifangi risimu rin'we Yeah. I think tinsimu leti like a ni ti yengini ta n'wina yeah a ti ri 6 or 8 yeah and a ti khaya yeah yeah no ni tsakisiwa hi ku hi mahlamulelo ma n'wina mi veka swilo the way swi nga tshamisa xiswona that's why na interview leyi valandzeri va YouTube channel swa ka Chauke TV na valandzeri va Nghunyas the Punisher a hi interview leyi nga planiwa interview leyi nga ngove swi hleketa sweswi ko fana hi endla interview hi ndlela yo fana leyo so Nghunyas ni byele laha ha ri ka mhaka leyiwani yeah swi nga ta va ku ri loko ku va ku ri na swiyimo swo karhi swi mi hlanganaka na swo vuton'wini maybe swo mi khunguvanyisa kumbe swo mi tsakisa ma swi kota ku endla tinghoma around those kind of situations tinsimu ta mina like ni nga vula ku ti jikajika ka swilo leswi like ni va ni kha ni hlangana na swona or ni va ku ni kha ni swona xitaratini even if ku nga ri situation leyi like ni nga yi vona ka mina yeah loko mina na n'wina ku fana na sweswi hi vulavulaka loko mo ni xerhela ti-problem ta n'wina yeah na kota ku ni endla risimu hi swilo leswiya mara hayi ku ni ta va ni kha ni swi rifera ka n'wina already like na kota ku va like ni aka xitori xi vupfa yeah like hi ku ya leswi mi nga ta fika mi swi vulavula a swi tsanana Yeah. ni kota ku ri like ni nga kota ku endla risimu and once ni kumeka ni ri na heading n'wana matala Yeah. message na dlaya yeah no swa message na mina ni twe tinghoma ta ku hambanahambana loko ha ri kwala ka message ni nge za ni rivala mani ku na nghoma yin'wana yi nga huma I think a mi ri na hangalasa na DJ Mumba loko Yeah. hi ngheneri lava va nga lova a va swi lava ku hanya lava va nga lova a va swi lava ya hangalasa ne yeah ni byele laha swi olovi ku fika kwihi ku tirha na hangalasa swi olovi ku fika kwihi ku tirha na DJ Mumba or ti-challenges leti mi nga hlangana to loko mi endla nghoma liya because nghoma leyi ni twisaka ka lembe leri hi wela ka tinghoma leti nga va na matimba swinene munhu ku mavona loko ni tirha na hangalasa yeah na oloveliwa swinene yeah yeah ni nge vulavuli hi DJ Mumba Mumba like matirhelo ma dyona ma powerful too much Yeah. mara ngoma liya a hi endlini yi hela hinkwayo okay so then ni va na mihleketo ya ku ri like he bota hangalasa I think ngoma leyiwani loko u faka Mumba ti nga fika ti faka chakalaka Yeah. and indeed ti fika ti faka chakalaka yeah swilo leswi ti nga swi yimbelela a ti directwangi hi munhu yeah and a ti swi repeatangi Yeah. byo tlakuka ti yima ti yimbelela so swa ni olovela mina loko ni ri busy na bota hangalasa yeah loko bota hangalasa va ta na mahungu ni kota ku ma khavelela simple Yeah. loko mi ni ta na mahungu va kota ku ma khavelela simple ngoma liya loko hi endla hi endlini I think ku ri around va ma 4:20 yeah ne Yeah. hi ti 27 ta July okay 5:30 a hi hetini se like lava a va ri laya a va ri ku cineni hi kha hi gaya swinene Yeah. I think like ni humese na ti-video ta kona yeah so because ni twi mi kombisa timhaka ta ku role model ya n'wina i Soul Makam a mi swi tumbetanga swo fana sweswo and I believe ku ni nga vala hi munhu wo fana na varimani misa loyi ni nga vala hi munhu wo fana na Majojo ke munhu kombisa hi Majojo role model ya Majojo i Soul Makam ni mhaka ku ti tirha na Soul Makam na tona so n'wi swi nga mi olovela sweswi kusuka mi ya ka Soul Makam a hi ngo mi ya fika mi ya ka channel ya Soul Makam kumbexana mi ya studio xa Soul Makam sweswi mi nge le ku tirheni hangalasa swi nga ni olovela and the simple futhi yeah Chauke loko mi kha mi hanya ne yeah mi fane mi tiva vumunhu bya n'wina hi ku hetiseka yeah vumunhu bya n'wina hi ku hetiseka hi leswi mi fane mi tiva ku mi lava yini yeah a mi lavi yini yeah ka swilo leswi a mi va ku mi kha mi swi hlawula mi fane mi langutisa swilo swa positive na swa negative yeah ma twisisa yeah like mi nga vi nyipini na munhu loyi like a nga ri ku nyipini na n'wina okay yeah even if loko ku ri ku Botsoli a va pfume ku tirha na vanhu ne yeah ka tin'wana ta tinghoma ta mina a ni ta kumeka ni ri na vona ni kha ni nga mayindi ku
maybe ni tirha na hangalasa or stay mara leswiya swi ta hi ku n'wina vanhu va mi kha mi swi vonisa ku yini but mina loko ni swi languta ni twa nga ku ri like loko ni endla swilo swa so I think like ni ta fika ni kuma swilo swa so a ni langutisi ku relationship ya n'wina na mani na mani yi tshame njhani. Okay, yeah, na mi twa kwalano hi ku n'wina mi tirha na hangalasa ni vuya futhi kwalano loko hangalasa byo ta byi ku a hi befi Solly Makambe because it's not a secret ku ni vone ti-video ta ku hambanahambana like ta ka I think ka Mgeudo Junior na le ka Aaron Celela loko ni nga endli xihoxo like ka interview ka hangalasa a kha a kombisa the way yena Solly Makambe va treatisanaku xiswona so a hi n'wi hangalasa siku rin'wana xo ta ka n'wina tanihi ku mi tirha na remember hangalasa ya colleague ya n'wina i munhu loyi mi tirhaka swin'wana let me say mina closely relationship na swin'wana na swin'wana hangalasa xi ta xi fika xi ku nge ndoda ni komba u nghena u endla ti-backing vocals kumbe u hlavelela laha ni bifa mani ni bifa qambi yo karhi mi nga endla njhani ka xiyimo xexo? Okay, ni ta sungula ka liya ya ti-interviews ne Yeah. ni kumi ti-calls to tala too much Okay. i interview liya Yeah. ya vanhu vo tala va believe ku ri like ni kumeke ni ri in charge ka swilo leswi Oh. ya loko video yi tekiwa yi tekeliwe ka hina ne Oh. ya loko video yi sungula ku tekiwa a ni ri kona Okay. ne mara a ni hetangi na yona video liya lexi nga endleka ne Yeah. hi siku leriya ne Yeah. a ni fanele ni ya hlangana misongo ya ni teka movha kiyani Yeah. so loko ka ha xutiwa i interview liya Yeah. ni vi ni chifta ni famba ne Okay. after ni ta vona video clip liya yi nga fika hi postiwa hi Aaron Celela I think ni kumi ti-call story ta vanhu vo ringana 9 Okay. ya lexi ni nga xi endla ni fonele Aaron ni n'wi kombisa ku okay ku na swilo swa 1 2 3 Yeah. ne Yeah. I think ka tivhese leti mi nga ti endla vhese leyo fambela na swilo leswi mi nga yi post Yeah. so yo fika hi hambana Hi ku twisisa. hi ku twisisa Aaron Celela Mgeude Junior even na DJ Mumba a ri un'wanyana like a lwisana na swilo leswiya Okay. ma twisisa Yeah. hi ku komisa na ku ringeta ku mi kombisa ku swilo leswi hangalasa byi va ku tikhadi swi yenga ne munhu ku ka 90% ka nkarhi wa sweswi na nghenelela ni fika ni kombisa ku swilo leswi a swi kahle like ni nga vulavula hi swa site ra ti-beef va ko vanhu lava like va nga ti nyika switsundzuxo ku nga endla ti-beef munhu nga tumbeti u ti enklimisa luya and a ta va ti humesi tin'wana ta tona I'm the one like ni nga fika ni n'wi byela ku a n'wana mani sweswi a hi focus ka ku endla music So hi ku komisa n'wina mi nga ngheneleli loko ti se ta la kha la ku bifa G1 Solly Makambe. ni nge ngheneleli because a ni swi tivi ku Botsoli na Bota hangalasa va lwela yini. So mara n'wi swi la n'wi endlela n'wana mi ta am twisi ku mi ta mi kha mi betray ya munhu loyi mi tirhaka na yena because remember Nghunyasi loko munhu a ta fika ku Nghunyasi ni komba u nghena wa swi tiva ku voice ya n'wina ya cinca xivumbeko xa risimu hi ndlela ya njhani ivi n'wina mi nga ngheni. A hi cawuki sweswo ne a swi hambanangi na ku hi mhaka ku mina ni tshama na hangalasa ne ndzi lava nsati wa n'wina ndzi sapota ma twisisa already swilo leswi like mina ni twa ku ingaku loko a swi endleliwa mina ni ta khumbeka a ni nghenele ka sweswo ende like ni ta fika no kombisa ku vona ku vona swilo swa so na so I think a hi humi ka swona ni nge ngheni. Okay, no a hi endleni kale Nghunyasi. Okay, Nghunyasi ni twi laha timhaka ta ku mi lava ku humesa album yi ta huma rini album leyi? Munhu ku a ni se va sure. Okay. Reason ya ku ni ku a ni se va sure a hi ri busy endla EP ya byo hangalasa a ni swi tivi ku ti fiki kwihi hi ku lava ku humesa. Okay. And remember mina ni humesini lembe leri around va ma Good Friday. Yeah, so sweswi no lava ku tlhela ni humesa futhi. So one time na ta humesa futhi ku ve tinqambi to tala kumbe na n'wini n'wexe minkarhi yo tala ku mi humesa ti-album mi twisa ku ti-album mi ta mi nga ti mention ta yi 6 or ta yi 5 mi kombisa timhaka a ti huma ti na malembe ma toho every year mi humesa kan'we why sweswi mi lava ku humesa kambirhi? Swilo swi cince ngopfu swi cince too much. Xo sungula ne loko ni recorda ka vanhu sweswi ni recorda studio xa mina ni na nkarhi wo tala. Okay. Yeah. Oh, mina studio sweswi ne? Yeah, studio lexi like xi tirhisiwaka hi Bota hangalasa. Okay. Ni ngo xi vula ku xa vo mara xa mina. Oh, okay. Xi le kwihi studio lexi sweswi?
a xi ri laha ni xitekini xi yisa kaya Oh, okay. but ni hleketa ku around November kwala hi nga tshama ku ta va ku ri na xin'wana futhi already ni yengi na ti-deposit ta Okay. shop so ku hambana ka leswiya ne a ku ri ku karhi loya a ni fane ni ya studio xa munhu ni ya endla project ka studio xa munhu so xo sungula ni fanele ni respecta nkarhi wa yena like sweswi like swi va swi kha swi nghenelela sometimes swi la swi swa timali mi kuma ku swilo a swi hina na switsotsoma so sweswi ni na nkarhi wo tala loko swi ta ka swilo swa site ra studio loko ni pfuka hi 2 ni bebemela ni ku ta nghoma no pfuka ni recorda Okay. ma twisisa Yeah. so that is why na tinsimu loko no la ku humesa tinsimu to ringana ti-album ta 4 ka nkarhi wa sweswi ni nga to humesa ni endle tinsimu to tala ngopfu Okay. Hi ku sweswiwani mi kombisa timhaka ta ku loko mi ya ka studio xa vanhu vo karhi mi ku na ku disturb ko karhi because obviously loko ku ri ku ni ya ka producer mo ngo i DJ swa ka Chauka mi fanele mi need nkarhi wa DJ swa ka Chauka azona so i mali muni leyi mi twisa ku ri mi nga mi spend yo tala u lava ku la ni spend mali yo tala ngopfu loko ni endla album leyi kumbe loko ni endla project leyi Chauke yeah ma vona loko ni gina ku endla album leyi ni nga endla na Botangalasa yeah Botangalasa Dina studio a Davidton okay yeah site ra kwele yeah a ni suka la Thembezi ne ni ya Davidton hi nkarhi lowu a ni endla album liya ni record na nsati wa mina na Hlorisi okay na nhwanyana un'wanyana like i xihundla yeah ya since like ni n'wi nghenisi na le ka tinsimu ta beef a ku hangalaki ku humela rivaleni okay so a ni fanele ni spenda transport ni spenda swakudya hi transport ntsena loko ni tsundzuka ne hi siku a ni spenda maybe 300 ku ya henhla and sure me masiku mo hlayanyana yeah mara khurisa nga va hi va ma 12 days ne yeah ma 12 days yeah so 300 times 12 yeah va ma 12 days and then laya swin'wanyana swi fika swi humelela ne loko ni fika gezi ri famba man'wana masiku ni vuya ni nga tirhangi loko hi heta ku tirha album liya vuhi ya ka mesa un'wanyana wa laha Thembezi u tirha studio xa Mambawale okay yeah like liya yo yi nga ni dyela mali loko no counta ne yeah va ma 9,000 to 10,000 ni nga va like ni spending ni spending okay so tanihi ku van'wana loko vanhu munhu un'wana na un'wana loko a endla music obvious u expecta ku u fanele kuma something in return like financial so n'wina ma swi kota ku vuyisa mali leyi va ku mi spend yona loko se mi kha mi loko swi fika hala ka ti-sales kumbe ti-gig na swin'wana na swin'wana munhu ku ka nkarhi wa sweswi a ni se kota ku vuyisa mali liya okay so swi la ku mi luzini like hi ndlela yin'wana ni believe ku swilo leswiyani ne i vuvekisi yeah that is why ne swi fana na Botsoli ka tinsimu leti like ti nga ti humesa malembe ndzhaku like ni nga vulavula hi vapfimba wa Miss swa endleka mi kuma ku Botsoli a va nga dyangi na chumu laya mara sweswi mahitwa ku ya khale njhani ngoma liya loko mi yi tlanga sweswi still ya chayisiwa and yi ya duma ngopfu hi ku kumeka sweswi lava nga kona ne va ri kahle va ku moya ya cheka na le ndzhaku leyi a taku hi kona so na mina dadeng liya yi wela ka vuvekisi okay loko xikwembu xo tshuka xi ni pfulela bodo xi ku hi leri ni hlometela ne mi ta mi ya hlomete na swilo leswi ni nga swi vekisa kusuka ndhawu okay so sweswiwani tanihi ku miqambi n'wini hi yihi kambe leyi mi twisaka ku ri loko mo tirha na yona moya n'wina wu ta tsaka leyi mi nge tshama ku mi tirhaka na yona munhu loyi like ni nga vulavula ku ri like ni nga tsaki ku tirhaka na yena i Botsoli mara like role model ko va hi ku a na ha swi wishi ku fika kwalano since like ni twisisi tirhisi ta vona ku like a va ha tirhi na vanhu na hina ma twisisi yeah mara munhu loyi like loko no tirhaka na yena ne ni nga twa ku ni humelele ku hundza mpimo i Botsoli okay so ka album ya n'wina leyi nga le ku teni sweswi hi fanele langutela swa muxaka wihi ngoma like message i tinghoma to cinisa i message ku endla ka
ni ta dlaya machangani n'wana ma yeah ma vona loko vanhu va ka Gaza ne Yeah. vo ni nyika ndleve Yeah. va yingise swilo leswi ni taku na swona yeah papa va nga dyeka misava hi xifuwo yeah ni ta dlaya machangani yeah swa ku mi tsali message ne and a ni ti tsalanga yeah mara ku na ti-message yeah ku na nghoma yo vulavula hi sharing is caring okay I think ni upload ti-video ta yona aka Facebook or what's the vito ra Facebook Nghunyas the Puncher platform ya mina hinkwayo TikTok Instagram yini Nghunyas the Puncher Yeah. a ni endlela ku loko vanhu va lava ku streama or something va cheka swa n'wina profile and everything va ta va swi kota ku va va nghena ka ti-account ta mixaka walowo nghoma liya yi vulavula hi timhaka ta ku i xiyisa ne Mm. xi nga va na n'wansati xi n'wi teke a ri xilenda Mm. a fika a va xituka loko a va xituka ne mi kuma ku n'wansati luya the way misa loyi a n'wi tivisa yi swona Mm. a swa havisi yi swona like se wa loloha like a nga ha tirhi mi Mm. kuma ku ri like and then na loko a teka munhu luya u n'wi tekiri like va nga vangi na nkarhi Mm. ma twisisa Yeah. vo vhela va rhandzana va vhela va jola va tekana so a ku heteleleni ka yena liya hi laha yi fikaka yi kombisaka kona ku loko mi lava ku hanya kahle vavasati like lava mi va tekaka mi fanele mi rhanga mi va dyondza mi va tiva okay ya that is why yi vulavula hi ku sharing is caring hi swin'wana swa swo swi nga fika swi nge kwalaya okay so hi ri tiko leri kumbe like matiko lama mi twisaka ku ri mina fan base yo tala ka rona kumbe xana all over I think ni sapotiwa ngopfu ka Matiyani na le Giyani okay ya okay then ku landzela nyana Phalanomo oh yeah Phalanomo yeah laha ni tshamaka kona munhu ku support ani na yona mara ma vona Matiyani na Giyani Yeah. that is why na vanhu lava like ni chataka na vona ka WhatsApp yeah 99% i vanhu va Giyani na Matiyani okay even then like 70% i vanhu va le Phalanomo okay so hi swilo leswi mi twisaka ku ri vanhu lava va nga mi yingiseli ku n'wina va le ku swi miseni aka ti-album ta n'wina kumbe aka music wa n'wina music wu va mina hi cawuke music lo like wu akaku miti yeah wu tshinyaku vana yeah like wu tlhela ku wu cinisa okay ya loko mo cheka ti-instrument ta mina yeah ta sweswi ni ha slow beat yeah okay so loko vanhu va lava ku reach out to Nghunyas the Punisher va mi kuma xinjhani va mi kuma kwihi ka ti-number phone ti-account already se mi ti hlayeni ta ti-Facebook na ti-TikTok ku kuma mi swi simple yeah loko nge ka Facebook u tsaka ku Nghunyas the Punisher cheka ka bat ti-contact ta mi ti kona yeah ti-platform hinkwato ne Yeah. tinambara ta mi ti kona yeah so mi va mi ri available for the gigs ya okay alright ma ri ka swa ka Chauke TV YouTube channel ya matimba swinene ba mandla hi vuyelela futhi aka vanhu hinkwavo lava va nge le ku voneni ka kandziyiso lowu wa mina na Qambi laha hi kha hi la ku ya a mahetelelweni ma kandziyiso lowuwani okay Nghunyas mina mute Nghunyas mina family or mo va Nghunyas mi ri n'we xeso ni na muti mina mute okay so muti wa n'wina wa swi kota ku mi support ka timhaka ta music kumbe xana leswaku loko mi sungula ku chava ka so sungulini ma vona vuton'wini ne yeah loko ni ku ni na nkateko Yeah. ni vulavula hi family ya mina yeah ya kusukela ka mukhalabye va hanya yeah ya like a ndzi tshama ni kuma swilo swa bad yeah family ya mina ni vulavula na hi maxaka ma mina yeah like vana va papahulu va hani va yini na yini Yeah. like vanhu lava like va ni sapotaka swinene yeah okay Nghunyas hi nge se za hi fika makumu swikoho swo karhi swi mi lava ku swi vulaka mi byela ku va seketeri maybe mayelana na timhaka ta music wa n'wina kumbe xana mayelana na timhaka ta album leyi nge le ku teni leyi mi nge le ku teni na yona ya n'wina na leya yin'wana ya hangalasa ya leswi ni nga swi vulaka i ku ri like eka vatsonga va ka hina ne yeah ni kombela like va ni nyika ndleve yeah just va ni nyiketa chance ni na ntshembo wukulukumba ku loko vo ni nyiketa ndleve Yeah. ka swilo leswi ni taku na swona like swimbirhi swinharhu swi nga cinca vutomi bya un'wanyana munhu okay ya no hi ndlela yo fana leyo se hi fika makumu aka video leyi kumbe xana ka kandziyiso lowu hi mi promisa ku loko Nghunyas the Punisher a ta va se a humese album ya yena
hi ta tlhela hi vuya futhi hi ta tlhela hi n'wi vitana la ka channel ni pfumela mi ta mi ri kona mose qana mi ni tshama ni ri kona ya hi ta tlhela va vitana futhi la ka YouTube channel swa ka Chauke TV hi ta kota ku twa ku va tirhisi ku yini ko ka album liya na ku album ya vona yi famba njhani hi ndlela yo fana leyo so hi ta gcina kwala hi la nge ri ahee